Uma Chandami Sungo, Chairman Jongka Hinyotre Border Disputes Redressal Forum HBDRF, Ula Ong Baka Khanduli Kahap Haka Jala Meghalaya. Uma Chandami, Ula Ong Yakani Hadian Ka Jingbo Yaka Kerdop Krong Khajana Hakarbi Anglong Autonomous Council, KAAC, Hakanduli Haka Jialang Kabalong Haka Arpusau Trik Yayong Hakanduli. Uni urang ba, ula ong ba ka cegit ba penyang ka KAAC ha ka kentat basyong basa kini pali, kadang hap hi hapo uput usam ka dorbar snong Khanduli Majala Meghalaya. Ula bu jikli ya upat karbi, hatu kitip ne kimtip, ya kata ka jingya jong ka notification ne ka jing penbana ha ka khatlai trik ya yong khat khandai spa san phuwei. Uni unong yalam ke HBDRF, ula kam ba uyo ya ka kopi jong ka notification ya ka bala phia ban pen kha ye ki district council hapdeng ki riulum jong ka jilla Assam bat ula ong ba ka ne ka jingpen bana ka kadau shai ba ka snong Khanduli hi kadang hap hapo uput usam bapura jong ka Meghalaya. Aga jingi day bat ka tax checket jong ka Karbi Anglong Autonomous Council ka ba penyeng hang te hapo kentoj basyong basa jong gi Nebali ka badang hap hi hapo uput usam jong ka Snong Khanduli. Bat kum juru hapo purusam jongka Jala Meghalaya. Tene kaliang jungi kum ko forum ru ni persak jur ya ganiga jinglek don bor jongka Karbi Anglong Autonomous Council. Nakaliang jungahi ngam tip ha hatu kitip ne kim tip ne ya kata ga jingyaj jongka notification khalai April khat khandai spa sampai we. Te Kidon hanga ki kopi jong kata ka notification khalai April khat khandai spa san pewe ya ka bala phia ban pen khai ta district council hapdeng ki tribals jong kejala Assam tildang ipek kat kum kata ka notification ru ka Snong Khanduli hi kadang hap hapo uput usam bapura jong ka Jala Meghalaya ken te namar ba suong lengkot ke jing kedeu jong ka ne notification hagane ka benta jongi sene ka yat kumne kasdang nadu nang tena po block tu na west to east haga jaka bagi khot jingka hulu haga wa mengken nang ta kumbatui ka wa sunam nang ta haga jaka bami ka wa meni te shikini ki benta ke bedon sene kam don raga e ka jingkdeu nang tena source of me river ka jaka bami ka wa meni ka notification ka pau bej ba hang te sati opposite dapat village nang tapat de kaya chadu kermi baca mentang te kawai gejing kalong kumne baha kata ka notification kam kim don ki point ni ki jaka ni kita gejing kedeu ru ha ka ni notification yo le se ka ni ka dei kawai ka dawa ki suk ha banon kam ban kentur sen ni ke te la dangi pej pat kat kum gejing yat jong ka ni notification subukum ka nuksa dan ngi yeng nang te na source of Umi river kejaka kemudian hapdeng ke Snong Mukeram ke Snong Langkirca Snong biatel ni ke Snong Hadem ke bangi khot sene dan ngi pej nang te sapo seti ket kumbala mention la kedeu ha ka notification kala April khat khandai spa san pewe pen iba kala bandei nadu nang te na yeu thamai jong ki Karbi menta ke ba ki khot ke yeu meni ka tin jong ni khot ke yeu powiang namar ba hakapot benengkong kane ka sarkar Assam kawan bu dingkong ya gate ke battalion outpost jong ka hante ke te kane kidang kenria sene man house nem khat khandai spa khandai tu saw la dangam baklang ketaru ka jing ya kren kaladon bakin kinne tang sipor namar ba hakata ka por kawan ke eryong bat kelit no ya gata ki jakasa jongki namar bagi de tang jing trap di hang ni ladon kani ka IB ka bakham baha te pan jakasa hang ne ban ri tengen tang sibit sipor ke ya ci benar benai Henry basnya usi kelong ba kiyo ban sa hadu mentaro hang ni ya keneru nagaliang jong dorbar Snong Khanduli ru kilabu hi jing dawan ke por bande ban kenri abyang sete Henry kim ngap shu te nagani ka daw ngi penrem juri gani ka jingle jong ka Karbi Anglong Autonomous Council te sagaweru ngakwa ban pensyai ki pai ba kane ka notification khat khandai spa san pewe ngidang ya kren menta tang supang ke jing jong gini kipat jong Snong jongi kebadon hang ni te kata ke jing pihak jubor kata ke notification khat khandai spa san pewe balale da sarkar Assam ha kata ke por kamlong da kelenti ka ain ne da ka bak ngi kipat jong Snong khasi penar khamtam gelabang nang pelut kiyo ya ka hok namar ba
ya kan ne notification lalek don borbek tang da ke Sarkar Assam klaim ke jing tip bat klaim ke jing menjur ke Pak Nyong Chnong jungi labang nang pelot ti hadin kan ne notification bala penhab ju borno yengi cha United ke Char Mikir Hills haga jaka bengin don bakat United ke Sijainte Hills gigi ya persya ke but endang ya persya ke Sarkar Assam hi kala kubur bakat don sisa ke jing pakala haga ba penhab ju borno ya ka elaka labang nang pelot chapo United ke Char Mikir Hills namar nadu hendah hentai kadon be hepo himajan tia bat nadu khat praspa le pesan nadu khat kendai spa san pemnyeu ha ke por jong jingsen char ko Sarkar Pharengru kadon be hepo ke Juwai Civil Subdivision nak bentak administratif le ke administration jonga Sarkar Phareng te kalau kubur ye gene bat ke penmi ye notification haka san tarik November khat kendai spa san pemnyeu san tarik November khat kendai spa san pemnyeu lap tharu daga tribal area department jongka Sarkar Assam yakin ege artli ki district council United ka Char Mikir Hills karbi anglong menta bat United ka Sijainte Hills ka balong la artli menta mo ka HEDC bat JHDC ban le ya kata ga join survey ke kat kum kata hukum Sarkar jadi ke artli district council gila le ya ke join survey la sedang naka 17 February kat new February kat kendai spa san beupra na umboso ka umuso ha kata ka por ka de ka yeu jong kinong juai om de su tang kinong nang ne nang tai kitu pati kenjing kimi Miriam Rumbai ki Mercy Nong Hulu ki Nivel Salam ki de ba song yeu hang tai tila sedang ye ka ne ka sorbe na umuso khat nyeu kumbang ong men ni ti ki pen kut ha ka arpeu lai tarik February khat khandai spa san peu pra ti ki ne kinong survey bel dor lang baro arliang district council kila jeri ki kerteng sinong bat kila draw ru ye ka map bat kila ayu kila airu ya ka population report ban beri transfer biang ya ka blok 1 ko mangitip ke ila kalabang ng pelut Chapo United ka Sijainte Hills tang ba ka pasiu si ka long ba hadin gani naga por si ka por ke nagaliang jong ka United ka Sijainte Hills ka ta por ki dawaban pendep ni ka kam rai ka kar ki kar bi pat ki ai daw de kum ni de kum tai ken te menta ka jing ye pen bej put ha pedeng gini ga arliang Sarkar kan yai kajing tip pengayo la Syarif Santrik bulan April Hajar April lai kan sedang biang regional committee ti nakaliang jungi ngibu kajing dawa ya ka Sarkar Assam bat ka Sarkar Meghalaya rugumju kat kum baladep sorbe nadu kan ni ka snem kat kendai spa san pra ni ki pai nong chong snong jong ka ri ka Sijainte jong jela Meghalaya bat khatam jong ki pai nong chong snong jong ka blok 1 ka ilaka labang na pelut ni dawa ya ke Sarkar Assam ke Sarkar Meghalaya ban pen phaino ya ke te ke jaka jungi Chapo Meghalaya kum balong nedu hendah hentai kulong kuma ban lada ke Sarkar Assam kam tre ban ai ya ke ni ke jaka Chapo Meghalaya ni ken tur yo chief minister jong ke Meghalaya Konrad Sangma dei ban sanya ke MOU ke ya ke MOU dei ban san hadin ke jingi menjur lang jungi kum ke pai nong song senong te ke ne ke dei ke kerwo ke bangang kwa ban pha cha Sarkar ke te lada ki ar Sarkar kimla bani penbe yo no purusam ai ba ngingin sakhi bangingin ya yeng mangi ini ya turbe chedu chedalhi bandawai ka hong jungi namar ba ngitip chispa nang chispa kini ke chaka baro andun thai ki de ki jongi ke